Radio Vrbovec. Petkom u 16. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku ovotjednog izdanja emisije Petkom u 16. A današnji gosti u studiju Radio Vrbovca dolaze nam iz Vrbovečke udruge mladih, a s nama su Mihael Koprivnjak, Valerija Jakuš, Mateo Žunić i Mario Bažant. Dragi gosti, dobar dan i dobro nam došli u program. Dobar dan. Dobar dan. Evo, iako smo tek zakoračili u veljaču 2023. vi ste, možemo reći, krenuli punom parom u VUM-u, odnosno u Vrbovečkoj udruzi mladih. Dosta toga se radi, dosta toga je iza vas, ispred vas. Pa hajmo čuti neke novosti. Ja bih da započnemo sa jednom od najznačajnijih novosti zapravo za udrugu, a to je podrška projekta Alternativni centar Garaže od strane Zaklade Kultura Nova. O čemu je riječ, što za vas znači ova potpora? Pa ovako, prva stvar, jako puno za nas znači ta potpora. Znači radi se o institucionalnoj podršci za udruge, nismo mi jedini. Konkretno se znači radi o upravljanjima prostorima za kulturu i umjetnost. To je, ajmo reći, naziv natječaja. Do 100.000 kuna. Evo, mi smo tu ostvarili 90.000 kuna i to su namjenska sredstva, znači za organizacijski nekakvi razvoj, odnosno radi se o zaposlenjima prvenstveno. Eto, mi smo tu uspjeli ugurati, da tako kažemo, zaposlenje i pol, ali kao službeno 2 nova zaposlenja. Znači radi se o Tini Rajić, koordinatorici programa, znači puno radno vrijeme 9 mjeseci, i Mihaelu Koprivnjaku, znači tehničar, pola radnog vremena 9 mjeseci. S njima inače smo imali i dobili smo podršku i prije 2020. i 2021. ali do 50.000. Onda smo išli 2022. prijavili do 100, onda nismo dobili i sad smo išli opet do 100 i sad smo konačno dobili. Sad ste sretni. Sad se lakše diše i dobro. Ima puno programa, morat ćemo to sve i provesti, ali nadamo se da budemo. Sigurna sam da za vas to neće biti nikakav problem. Nadamo se. Dobro, spomenuli smo 2 zaposlenja. S nama je ovdje i rekli ste novi tehničar, Mihael Koprivnjak, pa da čujemo vaše iskustvo, što za vas ovo znači, jeste li sretni? Da, i više nego sretan, evo, prezadovoljan, nakon toliko godina volontiranja, sad kad već imam takvi nekakvi uvid kako garaže funkcioniraju, moram reći da mi je puno lakše. Eto, mislim i kako bi se rekao, nekakva nagrada, nakon toliko godina, truda za sve to, Trud se isplatio? Da, definitivno, Tako da sam prezadovoljan, Inače on je pola toga volonterski radio, samo ne plaću. I to još više funkcija nego tehničara. Dobro, pa evo, možete nam ukratko reći što onda vi radite sada, odnosno koji je vaš posao. Hoće li vas sada malo više vući za rukave, s obzirom da ste sada zaposleni, sada više niste volonter? Da, moguće, ali evo, pripremio sam se na to, i manje više, uglavnom, moja velika zadaća, i to nam jako fali, je održavanje prostora. Imamo jako veliki prostor, imamo dvorište, za održavati, zbilja ima jako puno poslova, evo, trudimo se i mlade, sve uključiti u to, na doslovno sve razine, ajmo reći, ko ima interes za kakvi, evo, što je sve teže danas kad je dostupno ti sve na dlanu ruke, mobiteli, sve to, ali eto, mi se borimo, i napokon se vide neki progres toga, svega, ne. Tako je. Dobro, osim ovih dana objavili ste i 2 poziva. Riječ je o javnom pozivu za prikupljanje priča o događajima vezanim za AKC garaže i još jedan poziv mladim vizualnim umjetnicima da se jave s prijedlogom izlagačkog programa ili događaja za ovu godinu. Valerija, možemo čuti detalje o čemu se radi? Može, dapače. Znači, ideja o tom izlagačkom programu i o nekakvim ideja o izlagačkom programu i nekakvom povijesnom pregledu događaja zapravo je došao od prošle godine kada smo po prvi put imali izložbu i to je izlagala Iva Petak, mlada vrbovečka
umjetnica koja se pripremala na akademiju. Preko nekakvih poznanstva smo ju upoznali, ona je izrazila želju da izlaže, mi smo joj tu priliku ostvarili, tu mogućnost. S tim smo htjeli nastaviti i stoga smo odlučili ove godine pozvati sve mlade od 15 do 35 godina koji imaju nekakve radove, kreativne nekakve skice, možda i spremne već radove sa škole ili se pripremaju, da evo se jave, da predlože nekakvi isto svoj program. Mi ćemo se potruditi da im osiguramo prostor i uvjete da mogu izložiti, pokazati svoj rad, pokazati se znači zajednici i da dobe priliku i iskustvo izlaganja, znači da vide kako te prezentacije funkcioniraju za kasnije, znači ako će se razvijati u tom smjeru. Tako da uz to imamo i program izložbeni naš. Planiramo provesti, ja mislim, jedno 5 izložbi. To su više zapravo afirmirani umjetnici koji već imaju neki svoj izraz formirani i uglavnom se bave nekakvim suvremenim, multimedijalnim, eksperimentalnim vidom umjetnosti i interesantni su zbog svojih tema, odnosno sadržaja tih radova. To nam je isto ideja malo, znači nekakvi misaoni aspekt prikazati i malo podići kulturu u Vrbovcu na nekakvu taj suvremeniju razinu, publiku upoznati sa takvim načinom izlaganja i vizualne umjetnosti. Uz to, znači, taj poziv za prijavljivanje anegdota i priča. Budući da smo imali prošle godine 20 godina Vumfesta i pretprošle godine 20 godina udruge, stvorila se ta ideja da kroz tu dugačku povijest zapravo se izdešavalo jako puno tih smiješnih, zabavnih događaja koje su baš specifične za naš prostor, za same garaže, i htjeli smo ih nekako zabilježiti. I od toga, znači, napraviti onda nekakvu povijesni pregled tih događaja. Plan je isto od tih priča kroz godine, znači dok skupimo materijal, napraviti možda i nekakvi strip, zbirku stripova. Da jednostavno nekako to isto na vizualni i zabavni način prikažemo, da nije tekst, nego da imamo i sliku te alternativne scene koja se ovdje razvijala, i damo priliku umjetnicima koji bi, znači, se mogli okupiti oko toga i napraviti tako nešto. Odlično ste vi to zamislili. Nadam se da evo svi koji nas slušaju da će razmisliti o ovome i da će vam se svakako javiti, reci. Ja pozivam sve, bez obzira kakva priča bila, ne mora biti dugačka, može biti par rečenica, neko nam pošalju, i umjetnici isto, neka nam se jave na naše stranice, na Facebook ili na Instagram, mi ćemo, ili na mail, mi ćemo odgovoriti. Evo, pozivam sve da se ne srame, da se jave, mi se veselimo čuti sve te nepodopštine koje su se dešavale i nadam se da će od toga i nastati neka. Ja ću se naravno pridružiti ovom pozivu. Kao što sam rekla, krenuli ste u ovu godinu aktivno, ali moramo se kratko osvrnuti na proteklu godinu. Koji su neki najvažniji događaji što je obilježilo evo prošlu 2022. godinu za Vrbovečku udrugu mladih, pa ću zamoliti Mateja Žunića da nam on malo ispriča. Pa za prošlu godinu nam je definitivno najvažniji događaj bio taj jubilarni 20. Vumfest. Mm-hmm. I to smo održali prvi vikend u 7. mjesecu
I što više nadodati. Mislim, imali smo bogati glazbeni program. U petak nam je bio headliner atrakcija Ružno pače. To nas je jako iznenadilo, pogotovo stariju ekipu, jer smo posvjedočili nečemu, mogu bi to reći, ne znam, specifično, novim prostorima, barem što se tiče Vrbovca, jako puno mladih ljudi je bilo u pratnji sa roditeljima i došli su gledati. Bilo je fora to za vidjeti uz zgražanje starije ekipe. To je jako zanimljivo, jako dobra situacija. Za mene osobno pozitivna. U subotu headline su bili Pipsi i to je bilo baš hrpa ljudi i bila je dobra fešta u svakom slučaju. Da. A preko dana, koji uvijek, likovne radionice, imali smo bubnjarsku radionicu koju je vodio Ivan Rajić, imali smo likovne radionice sa Arturatorijom, tu lokalnom udrugom, i oslikavanje lica od naše prijateljice Ane. Isto tako bogata gastronomska ponuda, prvi dan je bio grah, drugi dan je bio gulaš i ne znam, uglavnom standardna ponuda, ali zadovoljavajući rezultati. Bravo. Dakle, možemo reći da je dobro prošlo, vi ste zadovoljni sa posjećenošću, sa svirkom. Sa vremenom. Da, tako je. Nije padala kiša. Inače je to već i tradicija, možemo reći. Ok, pretpostavljam, osim Vumfesta, nastavili ste dakle i sa ostalim projektima koje ste provodili još i ranije. Možemo malo čuti o tome. Pa evo kratko, znači standardno AKC Garaža, Klub mladih i SMS Stari mladi sretni. Konkretno AKC Garaže, pa standardno smo imali koncerte, slušaone, sada baš ne nabrajam previše, nego bi možda više ovim novinama nekim se zadržao. Napravili smo radionicu Ton meštri, u biti je to edukacija za ton majstore ili tonce, kako mi volimo reći, to radi naš stari član, odnosno sada već počasni, Dalibor Malinovski, pošto on već u penziji, što se tiče ovoga. I onda on u biti cilj je toga da on naše članove usavrši i osposobi da oni samostalno rade sve te tehničke stvari dok dođu bendovi od spajanja, ozvučavanja, pa ima tu sad dosta nauke, ali to on njima. Evo, tehničar vas gleda i smješka se. Da smo nastavili... Da, to je i moja funkcija. Da, i on bude jedan od tih. Ako je nešto krivo rekao, nemojte zamjeriti. I onda, ništa, ne. Kroz ovu podršku, to ćemo nastaviti onda u 2023. kroz 6 radionica. Tako da bi naš tehničar treba biti profesionalac do kraja godine. Evo onda Valerija već rekla, malo smo s tim likovnim dijelom krenuli ovom izložbom Ive Petak. Imali smo jednu povičnu šetaonu koju je vodio Ivan Boroša, tamo iza garaža, sad kako se to zove? Uz kanal smo, znači, ljekovito bilje pronalazili i razgovarali o ljekovitom bilju. To je zapravo da isto još jedan novi element, to su program koji nazivamo VUM Eko Znači ove godine ćemo isto imati nešto smjereno na ekologiju, slično o tome, možda još koju nekako i predavanje. Novo isto, ako se mogu Mario nadovezati, znači na to ekološku zapravo djelatnost smo imali i sa zakladom Zamah dvije suradnje, odnosno jedna je vezana za prirodu i društvo. Znači u njihovom aranžmanu smo pomogli organizaciji izložbe 17 zvijezda održivog razvoja koja se održala ovdje u Vrbovcu i uz to smo sa njima ugostili Irce. Mario? To su bili, Irci, znači mladi iz Sjeverne Irske, došlo je njih 20-ak. Oni su, to je bilo na inicijativu zaklade Zamah, tako da su oni biti predstavljani nama svoj rad, mi smo njima svoj, malo izmenili iskustva. Tako, oni su u biti, što mi, ja osobno nisam znao, to biti program, jer tamo je sukob katolika i protestanata, mislim. I onda su oni o tome govorili kako stvarno je to eskaliralo do jedne velike razine, a onda taj baš program
Oni su zajedno jedni i drugi i onda je na njima zadatak da te, ajmo reći, sukobe malo stišaju, da vide da su ljudi jedni i drugi, tako da. U planu nekakve pomirbe u budućnosti, tako, ali. I onda njima bila Hrvatska zanimljiva, jer i tu je bio rat i tako imamo neke poveznice. Ali jedna odlična ekipa, nemamo zamjerki, ništa. Onda dalje što se tiče programa, mogu reći isto da je Valerija sa Petrom Popijačem, oni su sudjelovali u Novskoj, u inkubatoru društvenih inovacija i Centru za mlade, pa su tamo isto slikavali neke murale sad. Da, znači bili smo tamo pozvani, odnosno grad Vrbovec je bio pozvan kao grad prijatelj Novske, zajedno sa još gradova, tamo je bilo i iz Hrvatske, i Bosne i Hercegovine i Njemačke. Mi smo održali prezentaciju kratko o udruzi čime se mi bavimo i oslikali smo jedan mural na školskoj dvorani. Fino. Da. Kad smo već kod oslikavanja, oslikavalo se i ovdje u Vrbovcu. Evo, rekli ste mi da moramo spomenuti to, dakle vizualni identitet VUM-a, pa evo možemo malo i o tome. To je već zapravo 2 godine provodimo revitalizaciju prostora, znači dok čekamo energetsku obnovu, uređujemo pomalo unutarnji prostor i vanjski. Znači prošle godine ili pretprošle smo vanjsku fasadu u suradnji sa lokalnim mladim vrbovečkim likovnim umjetnicima. Oslikali smo unutrašnji prostor kompletno, vanjski zidić tamo kod parkirališta i obnovili smo pod, to nam je jako veliki zapravo uspjeh i drago nam je da smo, zapravo to nam jako olakšava posao, taj novi pod, lakše se čisti, što znači manje mučenja oko toga, evo i Mihaelu će biti lakše održavati. To nam je drago, evo, da smo malo unutrašnji prostor posložili nekako. Evo samo ako ja mogu podsjetiti, ovu godinu smo ušli s novim WC-ima, to se moramo pohvaliti, znači to je investicija grada Vrbovca, to hvala im. Taman je bilo gotovo, znači krajem prosinca prošlo, ali eto, baš smo. Uvijek se volimo našaliti zapravo sa tim WC-ima, ali to je uistinu nešto što vam je bilo potrebno. Da. Evo, možemo reći. To je sad Sheraton. Da, oni su bili definitivno na izdahu snaga, da. Malo je čudno sad dok uđeš u WC pa se vratiš. Kao disam. Komentari su kao najbolje WC u gradu. Odlično. Da ne ispadnemo sad tamo javni WC, mi radimo kulturni program. Valja se uvijek našaliti i sigurno sam da i naši slušatelji znaju evo da je sve ovo bilo jedna mala šala, naravno. Dobro, možemo nastaviti dalje. Pa manje više to, evo sad kad je već tu naš tehničar, moram i njega spomenuti jednu radionicu, on inače bavi se rasvjetom, pa i on nas je educirao u jednoj rasvjeti. A i DJ-anjem. Inače dok nije tehničar radio i radionice i nastupe, DJ i kosi travu i spaja, eto. Bravo. Sve radi. Sve pohvale. Čisti podove i sve, ne. Koji pravi tehničar, eto, trebamo biti na više strana. Naravno. Još onda od projekata Stari mladi sretni SMS. Sad nažalost nema nam voditeljice Ene ili radija, koordinatorica Josipa piše diplomski, ali ja ću naći onda možda 2 rečenice. Vi ćete to malo skratiti. Malo ću skratiti, nek mi ne zamjere. Znači, to već provodimo više godina u suradnji s Crvenim križem, financiraju grad Vrbovec i Zagrebačka županija, a manje više se standardno radilo jer kak je bila korona, onda smo morali pošto su stari korisnici, aktivnosti malo i smanjiti i paziti, onda se to više se baziralo na dostavu nekakvih toplih obroka i to je recimo bilo za 1. maj, za u sklopu kaj su jeli naši stari. I recimo tokom adventa isto cure su pripremile pakete pa se tim korisnicima malo sam uljepšali Blagdan, ne da. I još te stvari, ali
to najbolje neću niš govoriti. Kad nema Eneta. Nećemo u detalje, dobro, to ćemo ostaviti njoj za sljedeće gostovanje. Može. Spomenuli ste Advent, moramo reći da ste i ove godine ukrasili gradski park sa 2 sobića. Kako je prošlo slaganje, tko je sudjelovao? Pa evo, svi smo bili uključeni, trebalo je to i dovesti i istovariti, ali nije ove godine bilo problema zato što su bili dobro očuvani, tako da smo ih samo malo popravili i dovezli gore, osvijetlili. Lijepo. Dobro, što smo još zaboravili reći od ovih aktivnosti koje su iza nas? Pa glavno smo rekli, ja mislim. A sada ide i ono pitanje što je pred nama. Osim onog što smo spomenuli na početku, imate li neke planove već možda za nadolazeće neke koncerte, za Vumfest ove godine? Ili je to još sve nekako tajna? Možemo čuti. Pa evo za ovu godinu planiramo 10 koncerata. Uz koncerte isto tako i DJ nastupe. Mislim da je sad prvi u 2. mjesecu. Miha, koji datum znaš? 17.2. 17.2. To će zapravo biti znači Miha, naš DJ Ezden. Imamo, evo da, ja mogu iskoristiti ovu priliku također, evo ko što je i Valerija, da sve glazbene, mlade zainteresirane neka se jave. Evo, ja baš imam jednog mlađeg kolegu koji sada ima prvi nastup, pa tako i njemu ćemo dati priliku, još nam dolazi jedan kolega, rezident moj iz Zagreba, i on će nastupiti, tako da je to, bit će super. Da. Znači, i standardno za Vuzmicu, malo veći event, više bendova, i zapravo spremanje za 21. Vumfest. Ok. Da. To je što se tiče glazbenog programa, sad za ove radionice, ne znam, možda Valerija. Pa planiramo i gledaonice, i slušaonice, i radionice, i predavanja, znači, ali to pomalo, znači, napravili smo nekakvi generalni plan za cijelu godinu, ali grabimo iz mjeseca u mjesec, sve ćemo objavljivati redom kako će se događati i dešavati. Mislim da će ljudi koji prate će saznati na vrijeme. Tako da ništa ne propuste. Da. Naravno, mogu vas pronaći na društvenim mrežama, dakle na Facebook stranici. Tamo ste također jako aktivni. Sve koje zanima mogu škicnuti i pogledati kada će se što odvijati. Dobro, želite li još nešto za kraj poručiti našim slušateljima, dodati nešto ako smo zaboravili spomenuti? Sve smo rekli? Možda još da ipak, evo, sve pozovemo mlade da se ne srame, još jedanput bilo kakvi interes, uvijek smo otvoreni, za projekte, suradnje, I za prijedloge nove. I nove ideje. Tako je, definitivno. Mi ćemo pomoći ostvariti... Tu smo za mlade samo, i eto, sve oko njihovih interesa, i te kulture, tako da. Evo i sad smo, ajmo reći, u puno bolje pozicije, jer, znači, zaposlenje ova koordinatorica, velik dio administracije će rješavati, tako da smo mi slobodni u drugim stvarima. Imamo sad tehničara, u biti i domara, pa će prostor biti češće otvoren, tako da stvarno sad trebalo bi bolje funkcionirati. Svijetat. Nemamo izgovor. Dobro, ja vam želim puno sreće dalje, neka vam sve ide po planu, neka se što više mladih Vrbovčana uključi, evo barem dođe, tu i tamo pogledaju pa se možda i zainteresiraju, puno toga nudite, nastavite tako raditi i dalje i zahvalit ću vam na gostovanju. Hvala. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Petkom u 16. Emisiju su pripremili Josip Kolarić i Lidija Kuserbanj. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav. Radio Vrbovec. Petkom u 16. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.